Pete Hoffmann, ja. Thomas Rud til Dean Tibero. Det er flot detalje af de to, som mestrer det samspil. Indunder, der samler Dean Tibero den op. Sådan. Thomas Rud og sandelig, om de ikke laver den igen. Der må vi sige, det er jo tydeligt bevis på, at det er en indøvet detalje. Meget flot. Flot udført. Control it. Sure that you're just between him and the basket, that's all. Now you know that he's going to do it now, right? So make him catch it in front of you, all right? All right. Ja, Horsens er begyndt allerede at snakke om den detalje nu her, som er foregået 2 gange. Og sådan Claes Nørgaard igen. Og så var 3 pointerne der, og udligning. Det var 2 i træk, og han er også en af dem, der kan score. Det har faktisk ikke været så lige siden 0-0. Og Thomas Rud. Og sådan. Og nu kører det fra Glostrup, og 35-33. Ja, det er landsholdsklasse. Laver de den nu igen for 3. gang. Og det er så utroligt, at Horsens efterhånden ikke har fundet ud af at dæmme op for den. De ved, den kommer. Ola, whatever you do now, okay? Down the stretch here, or Mladen, let's keep him in front of you. You know what I mean? Yeah, he's going to do it. They're going to look to do it in the basket, all right? Got to do that, all right? But when he comes up, are they going to give him a meter or something, or 2 meters? Well, we got to do that. Let's make him beat us in another way than that alley-oop dunk shit, okay? Come on! Hey, now, listen, just a second, I'll just say. Og ryge helt ud. Dean Tibero kæmper godt. 53 nu. 8:45 igen. Og må det være Jeff Garcia har at sige. Shot goes up and they throw that thing to him. I want 5 guys in that goddamn cheat, and I don't care if you bust his ass into that panball net. Go get it. You got me? If you don't want to do that for us, we can't fucking have a chance to win this game. There's no way he should throw that thing up there and we don't go get it. Knock his fucking ass off. You know what I'm saying? I mean, we got to show a little bit right here. Jan Jensen her med nummer 14. Så kommer Thomas Rud. Ja. Og sådan. Og 80-68. Meget flot. Eller roligt. Malkit Singh her. Ja. Skal vi lige prøve det omvendt denne gang. Fra Dean Tibero til Thomas Rud. Ja, undskyld, det var Jan Jensen til Thomas Rud. 80. Skal vi lige se, hvad Glostrup kan finde på at slutte af med. Ja, vi tager lige et dunk mere. Og 87-73. Og med 10 sekunder igen, så må det siges at være afgjort.